Сайн байна уу? Тариаланд хэрэглэгддэг Солонгос хэлний нийтлэг хэллэг, нэр томьёог сурч газар тариалангийн амьдралд тохируулан хэрэглэе. Бүгдээрээ эхлүүлцгээе хүү. Газар тариалангийн ажилтан болон ажил олгогчийн хоорондох харилцан яриа 6-г сонсоод давтан хэлээрэй. 5 сэдэв байна. 1 ажлын бэлтгэл, 2 үр суулгах болон бусад ажил, 3 ургац хураах, 4 газар тариалангийн багаж хэрэгсэл ашиглах болон 5 аюулгүй байдалд амралт. 작업할 준비를 해요. Ажилдаа бэлэн болоорой. Тариалангийн ажил эхлэхийн өмнө юу бэлтгэх, шаардлагатай хангамжийн талаарх хэллэгийг сураарай. өнөөдөр бид ямар ажил хийх вэ? 오늘은 어떤 일 하나요? 오늘은 어떤 일 하나요? өнөөдөр бид хортон шавж устгах бодис цацсноо. 오늘은 농약을 칠 거예요. 오늘은 농약을 칠 거예요. Би эд зүйлсээ хаан тавьж болох вэ? 짐은 어디에 둬야 하나요? 짐은 어디에 둬야 하나요? Эд зүйлсээ тэнд тавиарай. 짐은 저기에 놔두세요. 짐은 저기에 놔두세요. Жаасаас эхлэх ёстой вэ? 어디서부터 하면 되나요? 어디서부터 하면 되나요? Энэ талаас нь эхлээрэй. 이쪽에서부터 시작하세요. 이쪽에서부터 시작하세요. Эхлээд би юу хийх ёстой вэ? 뭐부터 할까요? 뭐부터 할까요? Ажил эхлэхийн өмнө гараа угаана уу? 작업하기 전에 손부터 씻어요. 작업하기 전에 손부터 씻어요. Хэрв та мэдэхгүй бол асуугаарай. Танд ямар нэг асуулт байна уу? 모르면 물어보세요. 질문 있나요? 모르면 물어보세요. 질문 있나요? Эхэлцгээе. Дуусаад мэдэгдээрээ. 이제 시작합시다. 끝나면 알려주세요. 이제 시작합시다. 끝나면 알려주세요. Би үүнийг хурдан хийх ёстой юу? 빨리 할까요? 빨리 할까요? Үүнийг удаан болгоомжтой хийгээрэй. 천천히 꼼꼼하게 해주세요. 천천히 꼼꼼하게 해주세요. Сүүдэрт түр завсарлаад дараа нь ажилдаа эргэн орцгоё. 그늘 밑에서 쉬었다가 다시 일합시다. 그늘 밑에서 쉬었다가 다시 일합시다. Бид хизээ эхлэх вэ? 언제 시작하나요? 언제 시작하나요? Бороо орж байгаа болохоор би борооны цөв өмс. 비 와서 우비를 입었어요. 비 와서 우비를 입었어요. Машинууд аюултай тул хамгаалах багаж хэрэгсэл зүүгээрэй. 기계가 위험하니 보호장구도 착용하세요. 기계가 위험하니 보호장구도 착용하세요. Нүдний хамгаалалтын шил зүүх. 보안경을 써요. Амны хаалт зүүх. 마스크를 써요. Хамгаалалтын хувцас өмсөх. 방제복을 입어요. Хортон шавж устгах бодис шүршигч зүүх. 농약통을 매요. Бээли өмсөх. 장갑을 껴요. Гутал өмсөх. 장화를 신어요. Малгай өмсөх. 모자를 써요. Ханцуйвч өмсөх. 토시를 껴요. Хормогч зүүх. 앞치마를 입어요. 파종 등의 작업을 해요. Үр суулгах болон бусад ажил хийх. Үр суулгах, шилжүүлэн суулгах, дасгах, сэрэгжүүлэх зэрэг янз бүрийн ургацын менежментийн аргуудын хэллэгийг сураарай. Үр цацаарай. 씨앗을 흩어 뿌려주세요.
씨앗을 흩어 뿌려주세요. Тэр их тарих ёстой вэ? 얼마나 뿌릴까요? 얼마나 뿌릴까요? Би винил хучаас дээр нүх гаргана. 비닐에 구멍을 뚫을게요. 비닐에 구멍을 뚫을게요. Мөрүүд ижилхэн зайтай байгаа эсхийг шалгаарай. 줄과 간격을 맞추세요. 줄과 간격을 맞추세요. Би бүх суулгацыг тарьж дуусгасан. 모종을 다 심었어요. 모종을 다 심었어요. Суулгацын тавиуруудыг нэг талд байрлуулна уу? 모종판은 한쪽에 정리해 주세요. 모종판은 한쪽에 정리해 주세요. Винил хучаасыг дэлгээд хучаарай. 비닐을 펼쳐서 덮으세요. 비닐을 펼쳐서 덮으세요. Үүнийг надтай хамт бариарай. 같이 잡아주세요. 같이 잡아주세요. Би суулгацын эргэн тойрондох хөрсийг хөнгөн хутсан. 모종 주위에 흙을 얕게 덮었어요. 모종 주위에 흙을 얕게 덮었어요. Одоо түүнийг хангалттай услаарай. 이제 물을 충분히 주세요. 이제 물을 충분히 주세요. Хөдлөхгүй байхаар засаарай. 움직이지 않게 고정해요. 움직이지 않게 고정해요. Би үүнийг утсаар уйсан. 끈으로 묶었어요. 끈으로 묶었어요. Зэрлэг ургасан байна. 잡초가 났어요. 잡초가 났어요. Зэрлэгийг үндсээр нь зулгаагаарай. 잡초의 뿌리까지 뽑아주세요. 잡초의 뿌리까지 뽑아주세요. Би юу яг татах ёстой юу? 줄을 당길까요? 줄을 당길까요? Үгүй хажуу тийш нь түлхээрээ. 아니요, 옆으로 밀어주세요. 아니요, 옆으로 밀어주세요. Авчнууд өвчлсөн байна. 잎이 병들었어요. 잎이 병들었어요. Тэдгээрт бүх хүрээрээ тэд бусад навч руу тархах болно. 만지지 마세요. 다른 잎에 전염돼요. 만지지 마세요. 다른 잎에 전염돼요. Зөвхөн нэг эрүүл жимс үлдээгээрээ. 건강한 열매 하나만 남기세요. 건강한 열매 하나만 남기세요. Би үлдсэнийг нь тасалж авна. 나머지는 딸게요. 나머지는 딸게요. Би луунгийн навчийг сэрэгшүүлв. 당근잎을 솎았어요. 당근잎을 솎았어요. Одоо бордоо хийн үү? 이제 비료를 뿌리세요. 이제 비료를 뿌리세요. Напа байцааны гаднах навчийг хуулж авах ёстой юу? 배추 겉잎을 뗄까요? 배추 겉잎을 뗄까요? Хадсан навчийг нь хуулж аваарай. 시든 잎을 떼세요. 시든 잎을 떼세요. Агааржуулалт хийн үү? 환기해 주세요. 환기해 주세요. Би цонх нээн. 창문을 열게요. 창문을 열게요. 수학 작업을 해요. Ургац хураалтын ажил хийгээрэй. Ургац хураах, ялгах, савлахтай холбоотой хэллэгүүдийг сураарай. Саглагар улааныг нь хураагаарай. 굵고 빨간 것을 수확하세요. 굵고 빨간 것을 수확하세요. Гимтэхээс зайлсхийж ургацыг болгоомжтой хураах. 상처나지 않게 조심히 따세요. 상처나지 않게 조심히 따세요. Би ишийг нь хайчаар таслана. 가위로 줄기를 자를게요. 가위로 줄기를 자를게요.
Үгийг нь үлдээгээд үлдсэн хэсгийг нь хайчлаарай. 끝부분을 남기고 자르세요. 끝부분을 남기고 자르세요. Би үүнийг хурааж авч болох уу? 이거 수확해도 되나요? 이거 수확해도 되나요? Энэ нь хараахан бүрэн боловсрч гүйцээгүй байна. Түүнийг битгий таслаарай. 다 안 익었어요. 따지 마세요. 다 안 익었어요. 따지 마세요. Ойрхоноос ажиглан хараад дагаж хийгээрэй. 잘 보고 따라해 보세요. 잘 보고 따라해 보세요. Би үүнийг сайн хийж чадахгүй байна. Надад дахин үзүүлнэ үү? 잘 안 돼요. 다시 알려주세요. 잘 안 돼요. 다시 알려주세요. Зөвхөн томыг нь хийгээрэй. 큰 것만 담으세요. 큰 것만 담으세요. Би тэдгээрийг хаан тавих ёстой вэ? 어디에 담을까요? 어디에 담을까요? Үүнийг хайрцагт хийн үү? 상자에 넣으세요. 상자에 넣으세요. Би үүнийг хэр дүүрэн дүүргэх ёстой вэ? 어디까지 채울까요? 어디까지 채울까요? Үүнийг бүрэн дүүргээрэй. 가득 담아주세요. 가득 담아주세요. Ургац дээр бүү гიშгээрэй. 작물을 밟지 마세요. 작물을 밟지 마세요. Би болгоомжтой байх болно. 조심할게요. 조심할게요. Муудсанаар нь би юу хийх ёстой вэ? 썩은 건 어떻게 할까요? 썩은 건 어떻게 할까요? Тэдгээрийг тусад нь цуглуулад хаяарай. 따로 모아서 버리세요. 따로 모아서 버리세요. Тэдгээрийг сүүдэрт хатаах цаг болжээ. 그늘에 말릴 차례예요. 그늘에 말릴 차례예요. Би сагснуудыг агуулах руу зөөх ёстой юу? 소쿠리를 창고로 옮길까요? 소쿠리를 창고로 옮길까요? Би тэдгээрийг ачааны машинд ачна. 트럭에 실을게요. 트럭에 실을게요. Тэдгээрийг чанга барьж эсвэл шидэж болохгүй. 세게 잡거나 던지지 마세요. 세게 잡거나 던지지 마세요. Би тэдэнтэй зөөлөн харьцах болно. 살살 다룰게요. 살살 다룰게요. Тэдгээрийг хэмжээгээр нь ангилан ялгаарай. 크기별로 분류하세요. 크기별로 분류하세요. Би том, жижигээр нь ангилан ялгасан. 큰 것과 작은 것을 나눴어요. 큰 것과 작은 것을 나눴어요. Зөвхөн сайн чанартайг нь савлаарай. 좋은 상품만 포장하세요. 좋은 상품만 포장하세요. Би зөвхөн сайн хэлбэртэйг нь сонгоно. 모양이 이쁜 것만 고를게요. 모양이 이쁜 것만 고를게요. Би дээр нь нуут тавьсан. 봉지를 씌웠어요. 봉지를 씌웠어요. Югчид дутуу орхиогүй эсхийг дахин нэг удаа шалгано уу? 빠진 게 없는지 한 번 더 확인해 주세요. 빠진 게 없는지 한 번 더 확인해 주세요. Би сармис халсалсан. 마늘을 깠어요. 마늘을 깠어요. Одоо үүнийг усан дугаагаарай. 이제 물에 씻어요. 이제 물에 씻어요. 농기구를 사용해요. Газар тариалангийн багаж хэрэгсэл ашиглаарай. Солонгосын хөдөө орон нутагт ажиллах үедээ газар тариалангийн шаардлагатай янз бүрийн багаж хэрэгсэл хэллэг сураарай. Би хүрч чадахгүй байна. 손이 안 닿아요. 손이 안 닿아요. Шат ашиглаарай. 사다리를 사용하세요. 사다리를 사용하세요.
бордоо хүнд байна. 비료가 무거워요. 비료가 무거워요. Агуулгад байгаа тэрийг ашиглана уу? 창고에 있는 수레를 쓰세요. 창고에 있는 수레를 쓰세요. Хутхан сайн зүсэхгүй байна. 칼이 잘 안 들어요. 칼이 잘 안 들어요. Пүү үүнийг чамд сольж 바꿔줄게요. 바꿔줄게요. Зэрлэг зулгаагчийг асаана уу? 제 초기를 켜세요. 제 초기를 켜세요. Би үүнийг сайн хийж чадахгүй байна. Энэ эвдэрсэн байна. 잘 안 돼요. 고장 났어요. 잘 안 돼요. 고장 났어요. Зэрлэг зулгаагчийг унтраана уу? Товч дээр дарна уу? 제 초기를 끄세요. 버튼을 누르세요. 제 초기를 끄세요. 버튼을 누르세요. Хэрэглэсний дараа буцааж байранд нь тавиарай. 사용한 다음에 제자리에 두세요. 사용한 다음에 제자리에 두세요. Би үүнийг агуулгад оруулж тавина. 창고에 정리할게요. 창고에 정리할게요. Гар зээтүү. 호미, 호미, Гар зээдүүгээр хөрсийг ухаарай. 호미로 흙을 파요. 호미로 흙을 파요. Хурц. 삽, 삽, Бордог хурцээр тараагаарай. 삽으로 걸음을 줘요. 삽으로 걸음을 줘요. Хадуур. 낫, 낫, Хадуураар зэрлэгийг тайраарай. 낫으로 잡초를 베요. 낫으로 잡초를 베요. Зээтүү. 괭이, 괭이, Амтад төмсийг зээдүүгээр ухаж аваарай. 괭이로 고구마를 캐요. 괭이로 고구마를 캐요. Шүршигч. 분무기, 분무기, Шүршигчээр хортон шавж устгах бодисыг шүршин. 분무기로 농약을 뿌려요. 분무기로 농약을 뿌려요. Хоолой. 호스, 호스, Усыг хоолойгоор цацна. 호스로 물을 뿌려요. 호스로 물을 뿌려요. Жинлүүр. 저울, 저울, Жинлүүрээр химжээрэй. 저울로 무게를 재요. 저울로 무게를 재요. 안전하게 작업해요. Аюулгүй ажиллаарай. Ажлын үеэр аюулгүй байдлын нөхцөл байдал болон завсарлага авахтай холбоотой хэллэгүүдийг сураарай. Энэ хит хүнд байна. Надад туслаарай. 너무 무거워요. 도와주세요. 너무 무거워요. 도와주세요. Та үүнийг ганцаараа өргөж чадахгүй. Хамтдаа хийцгээе. 혼자 못 들어요. 같이 해요. 혼자 못 들어요. 같이 해요. Хит хэцүү байвал надад хэлээрэй. 힘들면 말하세요. 힘들면 말하세요. Би ядарлаа. Би амармаар байна. 힘들어요. 쉬고 싶어요. 힘들어요. 쉬고 싶어요. Сүүдэрт баг зэрэг амраарай. 그늘에서 잠깐 쉬세요. 그늘에서 잠깐 쉬세요. Өдрийн хоол хэдэн цагт вэ? 점심시간은 언제예요? 점심시간은 언제예요? 12, 13 цагт. 12시부터 1시까지예요. 12시부터 1시까지예요. Би халуу оргиж цангаж байна. 덥고 목이 말라요. 덥고 목이 말라요. Хөргөгчнөөсөө жаахан ус аваад угаарай.
냉장고에서 물을 꺼내 마셔요. 냉장고에서 물을 꺼내 마셔요. Хөргөгч хаана байна вэ? 냉장고가 어디에 있어요? 냉장고가 어디에 있어요? Би унажглаа. 넘어졌어요. 넘어졌어요. Энэ нь улгамтгай тул болгоомжтой байгаарай. 미끄러우니 조심하세요. 미끄러우니 조심하세요. Би шатыг найдвартай бэхэлсэн. 사다리를 잘 고정했어요. 사다리를 잘 고정했어요. Унахгүй тулд болгоомжтой байгаарай. 추락 사고를 조심하세요. 추락 사고를 조심하세요. Өвдөж байна уу? Хаана нь өвдөж байна вэ? 다쳤어요? 어디가 아파요? 다쳤어요? 어디가 아파요? Миний гар эвгүй оргиод байна. Би мөрөө гимтээчихлээ. 팔이 불편해요. 어깨를 다쳤어요. 팔이 불편해요. 어깨를 다쳤어요. Танд ийм хэрэгтэй юу? 약 필요해요? 약 필요해요? Би эмнэлэгт очихыг хүсэж байна. 병원에 가고 싶어요. 병원에 가고 싶어요. Зүгий болон могойноос болгоомжлоорой. 벌과 뱀을 조심하세요. 벌과 뱀을 조심하세요. Би зүгийнд хатгуулчихлаа. Би могойд хатгуулчихлаа. 벌에 쏘였어요. 뱀에 물렸어요. 벌에 쏘였어요. 뱀에 물렸어요. Үүнд нүцгэн гараараа хүрч болохгүй. Энэ аюултай. 맨손으로 만지지 마세요. 위험해요. 맨손으로 만지지 마세요. 위험해요. Би ойлголоо. 알겠습니다. 알겠습니다. Үүнтэй удаан болгоомжтой харьцсан уу? 천천히 조심히 다루세요. 천천히 조심히 다루세요. Би бие засах газар руу явна. 화장실에 다녀올게요. 화장실에 다녀올게요. Тэгээрээ. 다녀오세요. 다녀오세요. Таны иддэггүй хоол байгаа юу? 못 먹는 음식이 있어요? 못 먹는 음식이 있어요? Би гахай мах иддэггүй. 저는 돼지고기를 못 먹어요. 저는 돼지고기를 못 먹어요. Та янз бүрийн нөхцөлд газар тариалангийн ажилд хэрэглэгддэг талбайд суурилсан солонгос хэлний нийтлэг хэллэгийг сурлаа. Таныг ажил олгогч болон хамт ажиллагчдтайгаа чөлөөтэй харилцаж цагийг сайхан үр бүтээлтэй өнгөрүүлнэ гэж бид найдаж байна. Баярлалаа.